Eroreri aitu karibuni sana ni ndamunyita ugeni maritwa makwa njitagwo Simon K na ndimwiraga mukeigua mwi haria hagirire na tanathie muno ndukireke ngwitire undu mwega muno ndinaguo na uhoro wigie migunda ndinayo na ni ndirakuhe hindi ndakwenderie phase 1 migunda eno thiini wa Kajiado County we Kajiado County ugithie uri kuria mwena wa Emali wingire barabara ya guthie Loitoktok wanyita bareo ya guthie Loitoktok uguthie o kindu ndagika 30 handu hakoragwo na githii gia thimiti no tana kinya githii-ini kiu gia thimiti gia Simba Cement o hau thutha hanini hena ga town center getagwo duka moja na hau niho twina migunda kuma hau duka moja ukuingira o ndagika nini ukine mugunda-ini uria twinaguo na ni kundu kwega muno ni kureke ngwire agikuyu itu ndi kuma akinyiriri tondu marimite marimaga na mai maria maumaga na ku Kilimanjaro marimite mero ni nyanya ngai ndimwire andu itu ni kuri andu marutire wira riu ri he migunda ndakwendeirie ona hau ciringi 500 baika na mundu ria warihaga na installment yo ka 50 ndina migunda ingi na migunda eno ĩ handu hega muno na kundu ku ni kwega to ni kurarimwo kwina mai nona no wikare agikuyu itu maihuire ku ikeno emweri eno riu ni iguaga bei ya kukata na shoka gutemanga ni ndirakwenderia te aika ndirakwenderia ciringi 380 that is 1 acre 380,000 Kenya shillings ndakwenderia 380 na ndirakwendire ikemwe ina broti nyanya cia 50 by 100 na mundu uri ukwenda kugura nuthu wika ina broti nya tutikukwenderia goro ciringi 200 mau meri peke yake ugakorwo wina mugunda nuthu wika kundu kuria no urime kundu kuria ni kundu kwega faraci sawa kila kitu iko sawa undu uria riu ndonire andu acio marathimitwo nao ni migunda minene tondu urakora mundu ena mugunda ta eka 80 ungi na mugunda ta eka 40 na gikuyu-ini gitu ndiuka ni kuri migunda teyo riu ko no mwitikire tuthina kuria tunyakue migunda iyo wenda kurima uinvest na njira ya kurima andu ni mararima muno ona ungienda gwaka mucii waku na kuu ni ngoretwo ngifuata program cigana ona cia andu na ni ngoragwo ni ndina interest muno na uhoro wigie farming ukona mundu umire ruraya agiuka agithi kundu tana kuu uguo taru he mutumia wina hau mbere okete akagura athiete hau akagura mugunda ta eka 40 na agaka mucii wake kuu mundu ucio ararithia kuu akarima kuu gutire kindu atareka kuu ndikane murona uhoro ucio uria wi mwega na ndugu wake ona migunda no ndirakwenderia bei njega bei ya raithi ni undu wa uhoro makiria tuhurire na namba eno ya thimu no uhure na namba iria ya Simon K 0724333313 kana uhure na 0715999909 migunda yo ina title bei yo ndakugwetera ni hamwe na title wigire na mugunda waku so mko karibu sana.